mag-practice mo yung sayaw guys. Inaana-ana guys. So, practice na dahil umigsayaw guys. No? So, practice sa eskwelahan guys. Nga. Ako na si mama na kuan pa. Trabaho pa. Kuan sa among ilim nun. Sumuday na guys. No? So, kanang kuan na dahil guys. No? Mato na guys. Sa kansada guys. So, sumuday na guys. Guys, no? So, dahil guys. Mama guys, nagubat ko na yung cellphone guys.